जल जीवन मिशन बिथांखि दं नाथाय दासिम जल जीवन बिथांखिनि दै मोनलोङाखै रायजोफोरा। भावरागुरिनि सातबिल सेथि खोन्दोआव जल जीवन मिशन बिथांखियाव ठिकादार जहिरुल इस्लामआ गोबां जाख्ल'नायनि अजद रायजोफोरनि। हर घर जल हर घर नल स्लगानजों सोरखारा मावफुंनो बिथांखि लानाय जल जीवन मिशन बिथांखियाव गोबां जाख्ल'नाय सोराङाव फैदों। नखर नखर गोग्गो दै जगायनायनि थाखाय गसाइगाव महकुमानि भावरागुरिनि सातबिल सेथि खोन्दोआव सोरखारा जल जीवन बिथांखिनि खामानि मावफुंनो गनायथि होयो। खमैबो 1 कौटि रांनि बाजेटजों जल जीवन मिशननि मावफुंनो लानाय खामानियाव गोबां बेले-बेजे सोमजिनाय बाथ्राखौ ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायदों। ठिकादार जहिरुल इस्लामआ जल जीवन बिथांखिनि खामानिफोरखौ जोबोर गाहाय थाखोनि मावनानै थांनाय दान मोननैसो सिगां बेखेवनानै होदोंमोन। नाथाय दै जगायनाय बिथांखिखौ बेखेवनानै होनाया दान मोननै जास्लाबैयावनो दैनि पाइपआ गोबां जायगायाव गावनायजों लोगोसे नखर नखर लागायनाय खायसे दैनि टेप खुन्थियाफोरा गोग्लैनानै दं। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजोफोरा सातबिल सेथि खोन्दोआव लुनाय जल जीवन बिथांखिनि सायाव ठिकादारा जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनांगौ होनना सोरखारनिसिम दाबि दैखांदों। কি সমস্যা কওকচোন? সাতবিল গাঁও, হয়। সাতবিল পাৰ্ট 1 অঁ, গাঁৱৰ সমস্যা যিটো জল জীৱন মেচিন বনাইছে বা চৰকাৰে দিছে, সেই মেচিনটো পাইপখিনি ফাটি পানী ওলাই আছে। সেইকাৰণে আমালোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত যে যিটো কণ্ট্ৰেক্টাৰে কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে আমালোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পাইপখিনি যাতে মেচিনটো ভাল কৰি দিয়ে। কি কৰিছে নেকি? কামটোত দুৰ্নীতি কৰিছে কাৰণ সেইকাৰণে পানী পাইপ ফুটি যাই আছে। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰৰ কাছত অনুমতি জনাওঁ যাতে না ঘৰে ঘৰেতো পানী পাই আছে, কোনোবা পাইপ নষ্ট হৈ আছে, পানী নাযায়, টেপো পৰি গৈছে নেকি? টেপো পৰি গৈছে। আচ্ছা, ঠিকাদাৰজনৰ কি নাম আছিল? ঠিকাদাৰ জহিৰুল ইছলাম। কামত বহুত দুৰ্নীতি হৈছে। আমাৰ বহুত দুৰ্নীতি কৰিছে। অপেনিং কৰিছে। অপেনিং কৰিছে 2 মাহ আগত। হয়। 2 মাহ হোৱাই নাই কিজান, তাৰ আগতে মেচিন নষ্ট হৈ গৈছে, পাইপবিলাক ফুটা হৈ গৈছে। ফুটা হৈ গৈছে।